Pemirsa Desa Adat Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, mederbe akeh potensi sade side kelimbakang pinake sumber ekonomi krama irike. Nanging akehan potensi inucap durung ketampenin becik, santukan kepiambeng antuk mewatesnya ni modal. Bendesa Desa Adat Penarungan Imade Widiade matutang indik kewentenan potensi ekonomi ring Desa Adat Penarungan pemekas ring bidang pariwisata. Sekadi tukad subak Desa Penarungan sani bersitur asri, taler kewentenan atraksi lazy river tubing pinake permainan air ramah keluarga, saha wenten wisata kuliner sawawidangan Desa Penarungan. Penarungan taler madrebe akeh potensi pamekas ring bidang pariwisata, subak, seni budaya, kuliner, miwah witning toye, ring Taman Beji Palu sani sampun kaloktah ring tengahing krameni. Nanging rawuh mangkin saking Desa Adat Kantun Kapiambeng indik permodalan. Punika mawinan paiketandani ngaptiang kuentenan desa dinas dapat sida meprakanti sarang Desa Adat ring sajroning limbakang potensi desa inucap. Manut dane yening potensi inucap sampun karembe becik tur sumeken mejanten sida mawasana becik majeng kasukertan krama tur ngawetuang Desa Adat pinake benteng adat tradisi miwah